metra ići naprijed i vi ste uronili u špilju ili izronili, zavisi šta želite uraditi. To je ujedno i najvažniji ulaz u špilju jer postaje ulazan, ulazi sunce, udara u dno. Dole imamo ovaj bijeli pijesak koji zrcali tu svjetlost natrag, znači preuzima ulogu gledala, zrcali svjetlost i tako imamo ovi plavi efekat unutar špilje. Ako skinete vaše naočale i pogledate tamo u onome pravcu, onda se da još malo naprijed. Znači nekakvih metar iznad vodene linije vidite onu rupu u kantonu. Znači to nam je suhi ulaz kroz koji je špilja otkrivena naših lokalnih ribara sa Visa, a sad točan datum tog otkrića niko u biti ne zna. Znači službeno otkriće špilje je 1884. od ovoga austrijskog barona i slikara Eugen Amorosovića. On je došao na Vis, upoznaje tamo lokalne ljude, dobije informaciju da se ovdje nešto dešava, nekako plavetnilo. Ima je ronilačku opremu, oni su pomogli da uđe unutra, napravili su mu bilu unutra i on je napravio sliku. Špilje, javio je to u austrijskom baronu, to se kročilo po svijetu i tako je krenija masovni turizam i popularnost modre špilje. Ovaj ovdje ulaz koji sada vidite ispred nas je u biti poluprirodni i poluartificial, to je u biti umjetnički. Znači, ovaj ulaz je takav kakav je priroda ga napravila, ali u polovici hodnika je bila ova jedna podvodna stijena koja nam je smetala da bi ušli sa brodicom. I onda on sljedeće godine kad se vratio sa svojim studentima, donijeli su malo dinamita, to su pobrusili i sada mi ulazimo bez nikakvih problema unutar špilje. Dok budemo ulazili unutra, trebate malo stagniti glave, držati ruke unutra